Kitabu cha Alamul mriangoni wafungaye. Gideon anashinda Midiani. Kiza Jerubali yani Gideon nao watu osima ariokala nao makiu kama za chamaiti genye na machenda piga kambi ko kisima cha Harodi. Yokambi ya Midiani wereka za dete na mrima wa More upande wa kwavuri wako ariko kala Gideon. Wanakimwamba Gideon washikaruro nao ni anjijomu hata nikiangiza wa Midiani mikononi mwenu. Mndazionya muambe kukala mzazi okola enye kwa nguvu zenu. Kwa vija tangazire uambe mteyo sareni moga na hauke haha mrima wa Gileadi awie kwa utuo shikara 12,000 makuu ya mzini. Gideon akisala na watu 10,000. Ela bwana akimwamba Gideon tumachireni anjijomu ahali utaramke nao kwa mazini na menda kusaguliro ndio kwenda nao. Yani ndiye amba yuanda kwenda nawe anda kwenda na ndiye kwamba yukanda kwenda nawe kanda kwenda. Bai Gideon akitaramuka na watu hata kwa mazini. Bwana akimwamba ndio anwa mazi kwa kugaheka na maganza gonya magalambe here kuro undaika lwao. Na ndio no kwa kupiga mavindi au undaika lwao. Mario gaheka na maganza na makingano kwa kugalamba here kuro. Rene atumaga na mahao. Wangine os makenda kupiga mavindi. Makingiza milomo umazini. Bwana akimwamba Gideon aricho angine osi mende midzini kwao. Ndahumira tumagana mahahu kukutisha na kuangiza mikononi mwako wa Midiani. Kwa visho akiauja hemani kwao Aisraeli angine osi. Eloja kuresha na magunda gao vikalo na wa magana mahumari osala. Vikara yokambi ya Midiani were ni hatu tsini kaizadete kulaho roho kala Gideon. Usiku huo Bwana akimwamba Gideon ukautaramuka kwa shambule yo kambi kwani ndayangiza mikononi mwako kala unagoha kutaramuka enda na muhumikio pura kwa kambi ino kasirikizejo manenasho na uenda pata nguvu za kuishambulea yo kambi yao. Gideon na muhumikio pura makitaramuka hata kukanda kanda ya yo kambi mariko kala oshikari narinda wa Midiani ya Ameleki na tosi wa ngombolero wa zuwa were mazaza ala here kwetete modeteni ngamirao na were ni anji here mitsanga baharini hata were kamatalika. Gideon arofika haho here hana mtu aliyekala na mtalira mwanziwe ndo sakyamba nalo hamka hewa were unapingilika ukiza hata kaiza yo kambi ya Midiani kipiga rohe hata ukirigwaga gitwatsi ozuru kala tsini na tsini ukala dzuni yangwanzia kizigiza kyamba utu huo beka una maana nyingine isio kala ni mwisho wa Gideon mwana wa Joashi Muisraeli mulungu yangiza Midiani na kambi yose mikononi mwa Gideon. Gideon arosikira yondo sana yo manaye akizama akimwabudu Mulungu gonyaku yakaiza yo kambi ya Israeli achindamba ukani Bwana yangiza kambi ya Midiani mikononi mwenu akiagasha makundi mahaho watu magana mahaho na kila mtu akimpa gunda na nyungu yenye chenje mondani. Wanyake ambira vivi nilolani tototo jene ndajo ukifika ukanda kanda yo kambi mndahende herenizi johenda watu wakundi rangu mndo piga magunda nini wangine mndo kalako kanda kanda nanu mndapiga magunda genu mwambi kwa utu wa Bwana na Gideon na watu gana mwenga mara okala honga naye mafika konza yo kambi ya Midiani na usiku wa zamaka hikahi wakatamba wa Midiani were mala kubadilishana renzi makipiga magunda gao na kuzibanda zo nyungu za marizo kalama za zitukula. Goma kundi gosima haunga kipiga magunda na kubanda zo nyungu zao gonyama kibirasi jenje na mikono yao ya kumoso na magunda kaiza mikono yao ya kura makulita mmiro makiamba. Mushuko utuwa Bwana na Gideon nao atugana mwangana mreo kala haunga naye mafika konze ya yo kambi ya Midiani na usiku wa zamea kahikahi wakatamba wa Midiani were mala kudhalishana renzi makipiga magunda gao na makuzibanda zo nyungu zao arizo kalama zisukula goma kundi gosima haunga magakipiga magunda kubanda zo nyungu zao gonyama kiguranshenge za mikono yao ya kure makiluta mmiro makiamba. Mushuko utuwa Bwana na Gideon kila mtu wa ima hatue kuidengereka yo kambi ndo Midiani make kwacha kuchimbira kuno na kupiga lonzo kwa oga na mwisho makihenda kuchimbira magunda magana mahangu garigo pigwa
bwana wa hende wa Midiani mandungane mishu enye kwa yenye mukambini mwao Mario tema kichimbira hata Betishita hehi nazerera kumuhaka wa Belimehola hehi na Tabat Israeli kula mbari ya Nafutali na Asheri mbari yose ya mana asema ifa maka bibirisa wa Midiani Kiza Gideon akihuma ajumbe kaiza mirima yose Efraim akamba Taramkanifu zafapiga Midiani ugwireni wo muhoa Jorodani ajo vizuho cha kuendelea hata Betibara Bana alume wose Efraim makiza unga na makiza ugwira wo muhoa Jorodani ajo vizuho kwenda hata Betibara sizoa Midiani makavuka makagwira ovilongoza ira Midiani Orebo na Zebu ya Orebu making'alaga kwenye mwamba wa Orebu na Zebu making'alaga ho hatuha kukamulira zabibu hario ifa Zebu makendera kwa bibirisa wa Midiani na makimrehera Gideoni kisa cha Orebu na cha Zebu kwenye ngamo ya hiri ya Jorodani